se khoi president's rule su leire khoi hana lenga paramba khoi BJP gi MLA sing minister sing hojik suspended animation da leire bane adu itaragadi marak sida khoi gi hana paramba khoi Congress party ga BJP party ga ani sige marak ta khoi se hojik se khoi awai of khung report se damakti tangkak ngaraga dum torok gi poti damak leiri khoi gi August ki chaliba tha sige khoi gi that 7 da opposition of leader Rahul Gandhi na khoi gi election commission of India da khoi gi allegation amakak thangkalaki khoi vote se vote chori khoi deleted voters oh yes adugumba gi pot amaka allegation amakak thangkalaki buda khoi ECI gi side gi su khoi numit kharadi lera kan khoi gi adugi haribadugi clarification am pira kan khoi gi ECI di political party amakak ta tongchen balaite neutral ona leibani haba khoi gi phongdora khiba leirabani adubu ngarang se amo khoi gi BJP office ta bangtokpa press conference amada BJP gi state general secretary na phongdora khibata khoi gi hariba BJP party si de khoi gi samuni do Congress na hui gum khongla kan da khoi gi hanna yeng ha bagi pot am khak phong dorok pa ha tare masida lai base khoi gi BJP party da huzi fogi oina khoi gi kuki MLA sing na taliba separate administration se masi supi pi roi masi pi dana bagi damak ta khoi khongpom chen na lepi aduna khoi Congress side ki su mokho gi ba decision do PBU haibi wa bagi pot duni hojik lai base oja kamai na yeng bi ge di argument ki pot se damak ti lai di ha tare huzi fawda akhoi Isaac na haibam leko wahema akhoi manam di aseng ningtam ma haibase masi pam phangta phangning ba haita di miam da educate to gadabane yes miam da khang gadabane aduga dictatorship haiba tyranny da kaino da miam je khangan da bida namjala thammo miam je pangala thammo haibane miam je sak no mai ka bijara kan sida adum wakhan khalan da bida khoi puk ki khalling sida atop da hendo no haiba pot ama lay khoi mo kano haija batare ko khoi ades ama min haibi ramane aina haiba nate adu eta gadi akoina Manipur khati wanate public haitare ko Indian public haija batare seriously yeng biune khoi gas si matam mamada pa chani pan chatre yang khai something yang kui dinge mangi wai ni ko haija ja adagi government am la kan sida noida sen hena nangi bank account happy rake ha gas ki maman hinge panate adu nangon dang pek toine si to jilu palishing amaga hoigi yum yo kan sida khadum yame na cha ma something adu madu ki potu da koida hujik paisa se kyam kana phangi ge sinda akoi kana mi pi ni hab adagi mapan dagi black money purakani nangi leba black money mem puthoro adugi sen khadi hanan bi kan ha whereas power of the black money the power to intra ba idina ata hoi adu ngapi ge hai ne puthoro puthoktre ata akhala kan sida mitron hain ha kan sida ngasi dagi lising japi ga noin pai ba pesa mem do am chana ro ha mayam khange harte to sin mem ya ai mapan dagi black money pusulakani kan to kani akoi leibusing amuk kena to kani akoi purakani adu dikai chakre akoi gi nirap modi koi siang gi myam kamu myam lene ko adagi leiba akoi gi the king of good times king fisher gi ha akoi gi south ki liquor king akoi gi moi kamai to gi bu ta aduna Vijay Mallya khoi gumba multi billionaire ha mingon de kada to ching ram ya amade adagi siram khoi gi vaccine charamba khoi gi covid ki vaccine cham nu pa de lupa crore chami ma pa cheng de adri kamai to mo mem kai cha khage ta ga so fact are facts some facts are facts aduga madu fact to chen be do fact le adu ta ga di government na promise to ba ma lengak sina india gi miam da masida saiba wasak haiba wafam mem masigi huji hot phangebra kyam nungai ge ko hingbagi akoida socialism maina haiba ko india gi huji kai preambles yor ne ko constitution yor pone manaba thang da thamna ba tawge laiba ko hange adagi adugi yojana pige adugi yum sabi gini laiba gi adu awatpa adagi kenogi anaba singi chahim da lupa lak adu du pigini khokni ada tawne matro adagi kun jing jida chakani go to hills yes
kadare hoji go to hills kuki me ambu dilo na go to hills program sakre adu matam dugi akoi gi kari miyam gi numit kan to yam aham da yam na kan hata to ba haitare ko akoi ju sam pai si di lore ang to driba yam democratic oba system man to reje chief minister una phang da bu akoi na sarang una kan si ai gi nungai tam yam hairu ba kai su yam phaja practice amane adu madu gi practice kyam kuina sustain to ngam gi kyam kuina madu gi makta ai gi awa ba sing da madu gi pi di ba khudong sa ba do madu gi do kana ba do to pangam gi ge awa ba kyam kokki ge hai bu di wahang amane madu chalu mi sing khangim khangbireng oni hai tare ko aina hai ta ko adagi ke anti corruption cell corruption to we are corruption thing ne ko aham di yam phaje hai tare anti corruption cell kan kai tongan ba special cell am ha adu special cell ji wo akoi gi thambire special cell sin thawak kyam na ko ge officer amani akoi gi hoi moi ji bali ga hameng haidore or mon mana lembe let the court decide ko adu akoi na ugi bu kan di akoi na pau taming bai tare ko corruption thole ya ji ta ta ji state sina sinu passing je kan to re moi gi kan to re da kan suspend to re adagi moi sina example yo na thama kan da atopa officers myam chen cha da na bo kan thau pa khale uje ke dore ge chen phadan sa dre bo ji na ja da corruption phadan to dre ba adu ta ga di yong na funds myam le thok myam hora le ba adagi kamachari singi loshing myam sigi le ba akoi gi government ki system na sang le gra ba adugumba staff singi moi ungi si kam kamai ungi gi amti yimbi adagi khudong chawana kana lowe bank sing lore employment myam hoji ki haiba economy to crash down na akoi government ki sen chaba sadaba akoi le myam le ngoni ko sadaba kangu masai tolop na hingjaba kangu tu di ma di bank ki EMI thi le mani natra yang yom bidina private loan pai mi sing du gi kana torong mani sendoi thi le mani percentage am jaw chaw ne no mai daily collection ka hai wai ne patho kan ayo ne 25% 30% even sometimes 40% bu yo ne mingon de gi ka tara cha ba kha yo yo hai ta hai ja ta re ko my point is masigi le me am se yengan ne political system na man law me am sema kan de manipur de mai to ya ko manipur ri akoi salai gumba adagi kana gumba bela gumba adagi yam le lamjing bu gumba si ton ba ya masi kai no to holije miam ko pahal ke no miam gi hot an pesa mangan ke no adisi illegal order law and order enforce do kai leri so the money to guess where kan si da sam phare ano work can entrepreneur la ma di thagal si adu to sena karo kya no mangi sa adu ta ga di so called academic side tare ming di panjaro tv thola ha ne asam phawa inter entrepreneur ne ma di moina manipur sa ko dan ne mo je kan to na ko hu tai ne he is on record ata di manipur miam da academics kangu na moina ahan ora kan sida like haire miam na su kanogi akoi gi public figure ne khan ta ga di miam da kedogi chin thiu ngam gi ge makoi di miam thaja bani na thaja mi sing di sen thada re ngasi di kamain tore ai laning point ti ngasai wahang du da